I posme ljudi epizodu i danas, kao što možete da vidite, danas ćemo da pokrenemo jednu veliku temu, a to je kako i zašto se Čehoslovačka raspala. Pričamo o svemu, a počinjemo daleki 1938. godina. A Čehoslovačka izgleda ovako. Ujedinjena je, mada je ovo doduše geografska karta, ali nije bitno. Čehoslovačka je sastavljena od Bohemije, Moravije, Slovačke i ovog malog ovdje dela Ukrajine. Međutim, ubrzo će jedan njen deo pasti pod kontrolu nekog drugog. Nekog koji se sve više i više približavao. Tako je, pogodili ste dobro. Nemačka. Nemačka je 1938. godine zauzela Sudete, odnosno ovu teritoriju. Zatim od Moravije i Bohemije napravila protektorat, a Slovačku podelila i od nje napravila marionetu. Međutim, to neće toliko dugo trajati jer ipak 1939. godine u martu Nemačka kompletno anektira Češku, to jest Bohemiju i Moraviju, dok i Slovačka republika ostaje kao marioneta. Ovime Čehoslovačka će deliti sudbinu sa svim ostalim zemljama koje su bile zauzete od strane Nemaca. I to sve do narednih 10 godina, kada će svoje uređenje naglo promeniti i kada će se pojaviti u zemlji neko ko će tu zemlju dići. Ali prvo, naime, za vreme cele te okupacije Nemaca u Čehoslovačkom je vladao Tomaš Masaryk, koga ovdje vidite sada na ekranu, je bio tada čehoslovački predsjednik. I imao je velike spekulacije da će Njemačka ubrzo da ih napadne. Međutim, sve se to menja 1948. godine. Čehoslovačka se vraća u ovaj oblik. Međutim, nešto se menja. A to je da Čehoslovačka sada prima, tako je, sovjetski oblik. Čehoslovačka je zvanično 1948. godine postaje socijalistička sovjetska republika i samim tim ulazi 1950. u Varšavski pakt i postaje članica istočnog bloka. Ko bi rekao, valjda. Sada, na tu scenu dolazi Aleksandar Dubček, jedan od ključnih za dalju podelu stvari. Aleksandar Dubček je bio novi predsjednik Čehoslovačke koji je vladao 50-ih, 60-ih i tokom njegovog, tako da kažem, vladavine, odnosno kontrolisanja Čehoslovačke, desit će se nešto jako zanimljivo. Naime, Čehoslovačka će u narednim godinama da se organizuje takozvani Prague Spring, odnosno proleće Praga, što će da usledi jednom od najgorih događaja koji se u tom periodu moglo da se desi Čehoslovačkoj, to je invazija Sovjeta. 1968. godine Sovjeti sa istoka upadaju u Čehoslovačku i napreduju sve do ovog grada. Naime, još malo će se oni tu pokrenuti dok ne stignu do Slovačke i dok ne smire ljude u Čehoslovačkoj. Sada, zašto da je uopšte pokrenut ovaj rat? Pa, ima nekih spekulacija. Prvo, narod u Čehoslovačkoj je bio izuzetno nezadovoljan, kao i narod širom sveta, što su pod komunističkom vladom. I želeli su da se oslobode njena. Znači, jednostavno da je maknu i da ona više ne postoji. Međutim, to baš i nije bilo tako lako. Međutim, kada Sovjeti zauzmu Čehoslovačku, 1968. postavljaju svog prosovjetskog, sada već i kontraverznog, takozvanog Gustava ili Guštava Husaka. Da, dobro ste me čuli. Tog čovjeka ćete pamtiti
toku cele ove epizode. Naime, Gustav Hušak je bio veoma kontroverzan predsjednik Čehoslovačke. On je bio samim tim što je bio prosovjet, odnosno prorus, zbog toga je i postavljen na vladu. I on je radio sve u interesu Rusa, zbog čega će ga i narod zamrzeti. Nakon toga, 70. godina se nije nešto pretjerano toga desilo. Narod i dalje nije bio nezadovoljan, narod je i dalje bio nezadovoljan, ali još uvijek nisu iskazali to na tom potentu na kom je Čehoslovačka očekivala to da radi. Međutim, ono što će se zapravo desiti 1989. to će naterati Čehoslovačku i samim tim i Gustava Husaka da malo razmisle o svojim potrebama. Naime, 12. novembra preko 100.000 Čehoslovaka se okupljaju na ulicama kako bi protestovali protiv ubistva tinejdžera za kojih su osumnjičeni policajci Čehoslovačke i još da dodamo so na ranu, još to da je u toku tih demonstracija ubijen još jedan tinejdžer za koga je isto okrivljena Čehoslovačka policija. Naime, okrivljeni su da ubijaju tinejdžeri, da jednostavno ubijaju ljude i na taj način hoće da smanje populaciju i jednostavno da bilo što rade. Plus, oni nisu zato samo protestovali, nego već naravno zbog prosovjetske i komunističke vlade. Oni su jednostavno želeli da se Gustav, ponavljam Husak, želeli da se jednostavno makne sa vlade i da se ne vrati više, već da se kao njihov vođa pojavi neko jači, neko mnogo moćniji, međutim, to će biti Václav Havel. Međutim, još uvijek treba vremena. Ove demonstracije su nekako i ugušene. Međutim, 17. novembra desit će se revolucija koja će zbaciti vladu Čehoslovačke, odnosno komunističku, i doneti novu nacionalističku vladu. To je takozvana Velvetska revolucija. Velvet revolucija se desila 17. novembra 1989. I ta revolucija je poznata po tome što se 500.000 ljudi okupili u najnaseljenijem delu Praga i protestovali, što je dovelo do pada vlade i do konačnog pada komunističke vlade. Nakon toga Václav Havel održava govor u kome zvanično se potvrđuje kao novi predsjednik Čehoslovačke i ujedno i zadnji predsjednik te zemlje. Václav Havel, koga sada ovdje vidite na ekranu, je bio jako, ajde kažemo, prodemokratski i nacionalistički vođa. Međutim, sada kad su rešili te probleme, mislimo kao, to je to, nema više što da ih ospori. Ne. Vidite ovako, svi su problemi rešeni, ali u tajnosti se dešava nešto jako čudno. Naime, Slovaci su se osjećali kao da su počinili, kao da su sve manje i manje tretirani bolje od strane Čeha, kao da su bili podčinjeni i da nisu imali toliko visok prestiž i toliko viša i da nisu imali ista prava kao Česi. Zbog toga 1990. godine se zvanično, znači bukvalno mirno, totalno bez jednog metka ispaljenog, Čehoslovačka razdvaja u dve pokrajine, to su Slovačka i Češka. Slovačka sa glavnim gradom u Bratislavi i Češka sa glavnim gradom u Pragu. I sada nakon ovoga, kada vidimo već sve ovo, shvatit ćemo jednu stvar, da ne mora sve da se reže metkovima i da jednostavno može sve da se reši na miran i dobar način. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ljudi moji, danas sam snimio već 3 klipa, ne mogu više. Umreću od veliko snimanja. Ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe. Obvezno pogledajte
protekla 2 videa koje su izašla. Mislim da u sljedećoj epizodi. Evo tada, veliki pozdrav i ćao.